Sad je izašao neko iskači. Malo pogledat ću. Gdje si izašao lik? Ili je čoman ili... Ajde, vidi. Ne idu za. Treba kontroliti kada ima žica. Polako, Emire, sačekaj. Kako unutra se on vjerovatno. Kako lako, nemojte unutra. Police, open! Open, police! Sad će ovdje, police. Otvori vrata! Požuri! Otvori vrata! On ne ulazi na vrata. On ne ulazi na vrata. On ulazi na vrata. Opet. Pa ima porodicu, ima djecu. Okej, no problem. Hadi. How many people is that here? How many people? Neće bježati, sam polako. Ajde. Beer by beer. Okay, sit here. Okay, no problem. Okay. No problem. No problem. Pa ne, pa dok odbiješ, šta je nješ rekao, da ide prihati. Vlači više čelić. Kudi ima svoju familiju? Sad ćemo ih dvojiti, samo kad izađu dvojiti familiju. Ajde, znači krećeš. Krećeš. Moji imaju, pun tavar. Svoj krećeš, preto